Айсен Данила файы кыһатын оскуотун септис кылаһан үйрүнэччитэ. Кини күн оҕолор күрөхтэһиген модун командатынаатын ойбонтон улахан көрүнэттен үспүе. Жарыктаматах имингески одах хайыр кен ылбат ханы даже оны каман түспеттан. Атын жарыктамыки уже кен түһэр ылар. Юшков Игнат тутум эрдире көрүнгүнэн жарыктаммыта 2 сарасыла. Онтон хапсагайынан кыргыттан үлүһүлбүт. Бу 2 көрүнгө араха индес болу, уонна сылса болу эрейлер болуктах. Чигите болар. Онда манна карагала манна гараня. Скоро тигер тох баганаалахын көбө. Атын күшкө жарыктамык ки кынар ки олох мараан бай. Улаттар белемнелер онтон сартын долгутуулах күрөхтүнэ. Быйылгы күрөхкө республикабы тарас мундулуктан алта команда болан 200 кереңеого түрү тааньюну көгөлүктен туттулар. Барда агыс көрүнгө укурдук былыргылы кабылып кирестедийте ойбонтон улахан капсагай тутум эргире хамыска кырмастаахын моксоо көрүнгнерге. Уонна тымтайдаах сыртыга күйөндөрүстүлөр. Тоқтоустан битере шөбай конкурентно способна и она того особого корёкпит. Бу то келен разрядный норматив то тоңорки. То еще и булота кенники одекана хас бидики физическое и физиологическое развитие тенептүбендерат бем норматив оңорукун бара то уже келен көстөнү. Юнер көлөөнө фонда долоктообут иннигибит туһугардиан программатын кыйылаага националай көрүнмөрү сейнарар фонду коголоохунан күн оголордиан сахамугун түрү тааньууларган күрэх республика таханылар тастыргыны буонна. Бу биһиги сылбыт сорукпут тиен бүге онюта судан семерьян калбакка инникитин көлөөнага берилен ихер проект олохтах биһи чатарбыт оголорбут бу көрүнгө эт беренен эт кантын жарыкта кара болбакка олокко инникитин чеңник бигетик үктүлөр жан болгон катыштар. Уопсайт түмүккө жекускай корот модун хамаандата бастык инестер. Экис местага горная олухун магарас ортос кулата, он невил печеттак местага Покровская бастык инердагы скуотун олар болдулар. Маны теңе бирдилен көрүнгө бастың оголдары аттанылар. Антон биһиге Айсен Данилов Кутайдонтон улаахына экис местенелла, Антон Игнат Юшков местерестете. Сага төрү тонюта кенастычакка бэйлен сайдан биектен. Аня Васильева, Дмитрий Сергачев, Саңа күн, Чекускай.